sự sự cố ấy thì sự nhận biết ngày nay nhưng hay bị cắt thưa là bị cáo chỉ mua đằng single area để chỉ IP hay route với IP address តែអ្វីដែលយើងត្រូវទៅភ្លេចមុនគេហ្នឹងគឺយើងធ្វើការស្វែងពីតកម្មនេះ router ទាំង3របស់យើងហើយយើងសូមអាសាញពីall water មុន IP address IP address យើងបូកមួយមកយើងអាសាញទៅកាន់192.1.1 24យើងអាសាញទៅលើ interface លេខ6អូខេបន្តមកទៀតinterface លេខ1 IP គឺ10.10.10.1/30 interface លេខ1 apply អូខេតទៅ interface លេខ220.20.20.2/30 អូខេឥឡូវយើងចូលកាន់ R2 នេះគឺអាស្រ័យ IP មិញទៅធ្វើ EXP server លើសុំអាស្រ័យ IP សិនចាំយកបកទៅកាន់ EXP server វិញធំណាអឺយើងអាស្រ័យ interface លេខ6មុនគឺ192.168.200.1/24បាទអូខេពេលមកទៀត interface លេខ1 good.10.10.2/30 1បន្តទៀត interface លេខ3នេះគឺ samcode.samcode.sam.1/30 interface 3 apply អូខេឥឡូវយើងម្ដងអស់3ម្ដង oh wait ជួយ EP server សិន EP server app interface យើងគឺ6 next next នេះដាក់ DNS មួយទៅ next ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើ EP server ទៅ R1 សិនដើម្បីមុនទៅធ្វើខ្សែ IP លើ R3 លេខ6អូខេហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់R3 ម្ដង IP add មួយមកយើងអាស្រ័យ IP interface 6មុនគឺ +2.16.100.1/4 interface លេខ6អូខេបន្តមកទៀត30.30.2/30 interface លេខ3ទៀត interface លេខ2គឺ 20.20.20.1/10/10/2អូខេIP ហើយលើធ្វើទី IP server លេខ6
ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើarea single area អាហ្នឹងវានេះវាដើម្បី start remix route ចូល R1 មកយើងចូល routing OSPF បូក extend មួយមកតមកទៀតយើងបង្កើត area មួយ area គឺដាក់ area shoulder ផ្លូវអូខេបន្តមកទៀតយើងមក add interface template ទៅយើង interface template ជាpolyg មួយមើលសិនpolyg មួយ broadcast suggest ដូរអានេះហ្នឹង level type គឺ point to point ពី point ពីនេះមកនេះផ្លាយអូខេបន្តទៀត interface លេខ2 point to point នេះអឺតែ area នេះ select auto យើងមិន select ទេ copy មានកន្លែងនេះ interface លេខ6យើងយក broadcast វិញព្រោះវាត្រូវការ request IP ទៅកាន់ DB server R1 apply អូខេហើយយើងធ្វើវា R2 ម្ដង routing OSPF យើងមក add extend មួយអូខេ area 0ដូចគ្នាមក add interface template យើងដាក់ទី1មុនទៅ broadcast នេះយើងប្រើនេះប្រើ point to point ព្រោះវាទៅ point ទៅ IP R1 ចំណែកមួយទៀតគឺ interface 3ដូចគ្នាគឺ point to point គ្នាអូខេទៅទៀតគឺ add interface លេខ6 broadcast ហើយដែលយើងបានធ្វើហើយមកកាន់អ3ដង style មកទី area អានេះតែវាធ្វើតែមួយ area តែយើងnetwork វិញទូចបើសិនជា network ច្រើនយើងអាច add area ច្រើនទៅកាន់តែ interface លេខណា2 3 ok point to point អូខេទៅទៀត interface លេខ3 point to point ផ្លូវអូខេលេខ6 broadcast អូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការ add វាចូល interface template ហើយយើងចូលកាត់ R1 សូមកែទី SPS អានេះយើងដាក់វាជាដូចជា refer route ចឹង always អូខេខ្ញុំភ្លេចមួយទៀតគឺធ្វើនេះគឺ NAT IP firewall កុំមួយ action moderate ដែលយើងសាក ping វាទៅកាន់ internet score អូខេវាស្គាល់ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើ NAT ឲ្យខុសលើletter 2សិនសាមវិញភ្លេចបន្ទាប់ពីយើងធ្វើ NAT ហើយយើងធ្វើការ require IP ហើយយើងធ្វើការ ping ពីកុងទ័រមួយទៅកាន់កុងទ័រមួយហើយចំហយើងធ្វើការឡើងទៅកាន់ internet ping internet អូខេហើយបើកុងទ័រអស់1 2 3អូខេយើងធ្វើការ crash មក
DHCP ổ HCP đỏ thì phần lấy số PC4 nhân pin mà can là ở phí hay ở bầy ở phí cứ phí cứ rồi cả phí chích rồi học với phí rồi phí hạng bốn vì chẳng phải nhâm xung rồi mưa rào tôi sẽ phí score ta rồi xong rồi PC này tôi sẽ ok score ta mình việc có sai kế chẳng có IP P hạ 7 là P hạ 4 ok we score với những ra có IP là được có tuổi rồi xong rồi IP chấm ok thời cái pin score là pin mà can công tơ mình đi công tơ PC 7 thì cứ rồi phí chụp tập vào muối chụp rồi chụp pi hàng 7 ok score clear là như pin PC thì phí can thì muối thì 7 thì can thì muối mình xin tới ok score là như pin can PC thì 7 phí muối chụp rồi chụp pi hàng 7 ok score là như can PC 7 phí hàng 7 chụp rồi chụp pi hàng 7 ok score là pin can PC thì phí cứ rồi phí cho rồi học với chụp video chụp pi rồi ok với score hỏi lấy những phim cả internet với score internet ok với score clear PC với just be a score internet ok với score hỏi lấy cao hình nó cứ mình nắng và mình câu hỏi số phần đó xong sẽ thành quét gói chữ S